Musiasa Paul Mugambi kumatharakanithi na arombete akari kwa munini Rais Kithure Kindiki kanya kenda atungatira Kenya na mutaratara. Mugambi ugite urumu bwa gisiasa ni untu bobata muno kenda Kenya yumba gwita na mbere na Kenya bona utungata kumakiri thirikari ria bathurire Paul Kabithi naraniritie nawe. Nuri wakiri na musiasa Paul Mugambi na ora arwagira gitia seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku. Utie muntu gaturume turatumite nkoni lakini tiambwire ni ugo twitharaka turekerie ni thaka yetu Professor Kithure Kindiki athia serve Kenya thaino i deputy president wa Kenya twatharaka no tuwona twamureta na nturani wana mantu mara turakiuzaga chagwa tukiugaga chagwa iya ngambimo kavira ngambi imoto kegwa meje mamu tukegwa tugikira thaka yetu. Mugambi akiuria karia mona atori gutigiri bakuiga Kithure Kindiki batagumukoria giciaca ni kingo arutango gigutena wagagu boba takenete lakini wiretu tiko bakenia nonto Kithure Kindiki na tuikire deputy president wanabona antu betu baba takenete tia turute mbitwa tafadhali kwa heshima baba ekuthito memeni na kwa mitandao ni Tharaka Nithi Bamiru kana Baembu batakenete tafadhali tiwira yetu kubukenia sore muno lakini itokuburomba tugwatanire ni tuinde uragura nyukwe no ugwe ino twende makarikire na mamie muyi urabe nweto wamu kana ende uyu no abagu ikagitani waku Mugambi atariritie ari meatureta mantu tamu agago tugwatie ni thaka yetu Kithure Kindiki na tumikaririe region ino yetu yonde kuma Embu kuja Tharaka Nithi kuthimiru ira twita Mount Kenya East tumigwatire bwega kingo thaka yetu kamenya muyigukarie athinara Kenya agatetheri President William Ruto kubanga nthiguru yetu ya Kenya sawa sawa. Imigambo ya kuwata mbaru Professor Kithure Kindiki irayikiritwe anene nemsi wandi ankodi Mheshimiwa Leonard Gitonga Kithuka tuli amwe kenda tumboka rabwega ta community twabanga turuthe untu fulani tendi tuwete tumite mwana wetu nyuma muno Professor Kithure Kindiki nontu no ari mbere yagu na no tukuona no we akathi ari mbere baba angitwinthe twinyume yake tukimwendagira bwega tukimurombaga na ebita Kristo mwigeni marombani nontu kintu kiakiga muntu kikamutongoreria ukegwa karibu na Ngai muno gukurukira njira ya maromba kutu ndo gwaturombere ugwe mwana wetu tukirombera tongoria baba ngina bukirombera kinyamiji yenu. Kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbito Paul Kabithi.